Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People's Party hapo ka Jinyalam Konrad Sangma Menteri Rangba ka Jilla Meghalaya kala job hadu sanwut ki MLA ha ke election ha ka Jilla Arunachal Pradesh ha ka ba ka Jinyo vote kalong ha ka singi ublay na ki Hindrup Hotuli ki constituency ka sang BJP kala wan hak madu da ka ba job hadu sapu hundreumut ki MLA ka NPP sanwut NCP Lai People's Party of Arunachal R Indian National Congress Uway padlangut ki MLA Klemseng lani independent. Kisangut ki MLA ke NPP ki kintum ya namge sering pesi jilen tapi darang uni panyang bad utang wangham. Kumakalong menta tang ke BJP marway ke bala bantau ya ke sorkar ke batmai ha Arunachal Pradesh klem da don kam ni ki weipat ki sengsan prathei ban krishan ne yatre lang